Hello parlok mga ipila. Welcome to my channel. Teka ni ka video man ta kasi ngan suggest laningan ajimot ya katto kat niki jet sunscreen ki babha nagbanta ka nika Aiom Pyrem. Tinga try play tip place ngutu hi ba kasngi man ta kala sedang mancit kerang namar bakala dei ka Aiom Pyrem. Te takadaw kala dei ka pori bangin peran kami ki sunscreen ki babha syo bangin mi lani syo bangin lech HA. Ti ya kadaw ba balay ni deman panan kam sunscreen katangan nam dapat tay banyak namar ba kata ka syong haka common sense jong pi ti pala ada fi confuse sa kabaya day bat da ka engan thiet lani da ka engan panan kam lani pi ko pan tip ya bunjat ki jet sunscreen ki babha na bantangan ni ka Aiom Pyrem pilaban pet pilaban check ikani ka video ba manta ka ski ka ba tang khyndiat minute Tia coba sang ini ke video ngan keren kumang ngajukren nak kapor kam time kita ke perlok pambejpet kena ke channel bahkan ke channel ke jonga ngajoy pin mi eki video skip deh rok pangkum ki home remedies product review bat kue bat ada pis ngotenat pila ban hit like share bat subscribe bat ru pila ban klik u join button urong blue lada piku ban long kita ki family member jong ke YouTube channel jonga pila artistry pila ban klik u join button Tiklam na siya kapor, yaman tayo niya sa ikani ka video. Tiga banding ko ngari na company Lotus, pilaban jet hang ni ka way ka day whitening lan ni kanika spots te pilaban jet ka way ni gitu. Bat ka SPF hang ni ka day ka ba klan ba, bat ka long ruban sila ki kan thay bat kishin rang ru kumjo. Tiga ba ar ngari na company Lakme, te ka Lakme ru ka day ka company ka ba but kibun jat ki sunscreen hang ni SPF ki paper ti pila banjit kinu ki SPF tamba kim de ban dunaya ka sau phau chanang but ru ka balai ka na company lacto calamine te bit banjit ya ka lacto calamine sunscreen ka batho sunscreen colon clay with lemon extracts SPF 50 Pide ban kan ma bag SPF kam de ban dunai ka sau phau bat kan ka lacto calamine ka de ka ba namar ba kala ya yo ba na ki por ba man chwa ti nangai ba kan ka lacto calamine ka de ka ba ya phiru kum jo nang pada na ka company biotic advanced ayurveda morning nectar sun protect moisturizer for visibly flawless skin all skin types 30 SPF ayurvedic recipe ti kan ka biotic ka de ka ba la kham long popular hi la kat tu kan isnam te ngat khai don na pleng jong phiru ke bla jupan kam te phila pan kam bet da kan ya kan la ron pan kam de ki tin sil ni ki samla lut ki ba khat we snam chaneng te phila ban thiet pan kam kan nang pada na ka company Jovis te nga ju thiet nga jupan kam kan ka sunscreen te ka long ka ba ra ba na ka banta ban ya dai ka sngi patru ka don ka jing sma ka ba UB ba bat kam don kanu side effects ka papan dai ni ka papan post app ya kasni do tenga try pi ru phila ban pran kami kan ye phila ban try kada pim pat chu thiet te all the best for luck bat khat do and lastly ka day ka sports sunscreen ka sunscreen ka day nagbanta kitchen rang ka day ka sunscreen ka ba khlan bha ka jinkhle ru te ki kan thai te wat nom sle ka ne tang kitchen rang Te perlu tanya kindat ijeng ajeng buat cengalam ba kanika video pementa kesngi haka bede bat ki cat sunscreen na benta kanika Aiom Pyrem. Te tat haduk bangin day kenduk biang pat hawi kapor. Syong sok kublai shibun. Bye.